Motivation vibes in. Isikhathi futhi leso semotivation kusase uyumduduzi Shabangu. Hayi sibonga siphinde sihlangane futhi. Yazi masihlangene ngalesi sikhathi akukho kuningi sakhuthazana samotivatana. Ngiyathanda nje ukuthi kuyo yona le channel. Phela zikhona ezinye ngizipostayo lapha sikhuluma ngohambo oluhlo lwenzwa ngabantu izinto ezinhle. Abantu abazenzayo yazi thank you futhi nangama subscribers ya ngiyabonga kakhulu nangama comment ngiyabonga nje kuningi enikwenzayo and ngiyakubonga support yenu ngiyayibonga kakhulu. Lalela ke namhlanje ngizokukhuthaza ngizokumotivate futhi namhlanje ngizokunikeza amazwi azawukwenza ukuthi kubuye lawa amandla lawana. Ngizothi kuwena ufuna ungizwe kahle ke la ngizothi kuwena yabona since ukhulu abantu sebeyakwazi abantu sebekujwayele. Yabona uma ngabe awukakenzi into ozothi mawuyenza bahleka abantu. Hey angazi mhlambe ngibe kanjani ngithi mina yabona uma ngabe sewenza something ezokwenza ukuthi abantu bahleke ezokwenza abantu or ezokwenza ukuthi abantu bababaze bathi hayibo umduduzi loyo yazi bababaza abantu bathi hayibo ngempela umduduzi loyo ayi no ninamanga ngempela angikhulumi mina ngokubatshazwa ngokwenza into ezimbi angikhulumi ngokubatshazwa ngokwenza izinto ezinegative ezi out of line khuluma mina ngokuthi wenze into abantu abazothi mangabe uyenzile abantu bababaze abantu bahleka abanye yabona that day wenza that thing wazi ukuthi usuqalile usuyayibamba wazi ukuthi manje ususendleleni ngoba abantu bakwazi wena bakwazi ngendlela abakwazi ngayo ukhula nje bayakubona bakwazi ngendlela abakwazi ngayo but that day wenza something positive enhle but ebenza bababaze yazike ekwenza ukuthi futhi bahleke behleka nakhona ngalokho kokubhuqa yaziwe ukuthi ususendleleni yazike manje ukuthi indlela osuyibambile iyona yabona that day abantu baba divided into two kwakhona abakusupportayo impela abahamba nawe abathi sayithanda lento oyenzayo kwakhona futhi abayidelelayo uzwe futhi bangakufihleli bakutshele futhi ukuthi lento oyenzayo lena sayibona yona but yabona abantu bengakabi divided ngawe ngento oyenzayo hayi ngiyakutshela impela akwakayitholi akwakahambi kahle but that day abantu baba divided ngawe ngoba usuqale something ebenza bahleke ebenza bababaze something new vele along the way futhi bazogcina beyijwayele but the time usayiqala kufanele kube nezinto ezenzakalayo kufanele kube yebo kunyakaza izinto ezithile to prove ngempela ukuthi manje usuyitholile usuhambe ngayo and uyayazi wena into uNkulunkulu ayifaye ngaphakathi kuwena uyakwazi ukufanele ukuthi mawukwenze and futhi wazi kahle ukuthi lokho ozokwenza bantu bazokudelela abantu bazokukhuluma kabi yebo bakhona abanye abazokusupporta but wena inkinga yethu thina abantu ukuthi sisuke bese sibheka ngakuleli side la laba bazosidelela la laba bazosibukela phansi la laba bangeke baze basupporte and once sababuka labo then basuke overwhelm lokho ukuthi bese sigcina sesithini ngiyayeka lento ngeke ngize ngikhona ukuyenza ngiyasaba abantu bazothini bazongibabaza bazongihleka bazothi hayibo ngempela usuyayenzani ngempela lento lena umduduzi ngizothi mina musukusaba ngoba even if awenzi lutho abantu bazawukhuluma uyanyakaza futhi wenza ukuthela abantu bazokhuluma and abantu bayohlezi nje bekhuluma izinto ezithile ngawe so wena uma ngabe kunalokho sokutholile lokuvela okwaziyo lokhu vele kumele ngabe yakwenza but akakakwenzi ngoba usaba abantu ikwenze ngizothi mina kwenza ngoba mawusukwenza vele bazokhuluma but musukubheka leli side la abakhulumayo abakudelelayo vele alithi likhona kodwa emqondweni wakho makube khona iside lokuthi khona bazokusupporta khona bazoba nawe khona abazoma futhi nawe lalela futhi ngifuna ukuthi wazi lokho even if abekho abakusupportayo like mawuthi asibheka uwedwa it's fine yenza lento kufanele ukuthi mawuyenze ngoba awedwa unoNkulunkulu and lo nkulunkulu ohamba naye is very powerful
uma uhamba noNkulunkulu who is powerful, nawe uzovele wenza izinto ezi-powerful. Yazi ngizokukhuthaza mani, ngifuna ukuthi yabo kwenzakale something kuwena. Angifuni mina ukuthi abantu bakaNkulunkulu baze bayongena emathuneni ngempela behlupheka, kanti abantu bekumele ngabe sikhulumile sabakhuthaza, sakhuluma amazwi azobakha ukuthi bangasabi ukuqala izinto. Yazi angazi ngayithini le ndaba ukuze uyizwe kahle uyenze. Kunencwadi okufanele uyibhale, musukusaba ibhale. Khona lo yamsebenzi okufanele uqale, uyasaba, ungasabi ke manje, uqale. Khona le business okufanele uyivule. Whatever man, wena ozaziyo. Khona izinto ezingakaqalwa but zisebantwini, uNkulunkulu uyifake kubona ngaphakathi. And abanikazi balezi zinto uNkulunkulu ayifaya ngaphakathi kubona. Bazazi abanikazi bazo ukuthi uNkulunkulu kumina ufake lokhu, uNkulunkulu kumina ufake kulokhu. Okwethu nje thina ukuthi masikhuthazaneni, okwethu ukuthi thina masiqaleni senzeni izinto. Makungabi nama-families azofehlupheka, makungabi nezingane ezokhula ihlupheka kanti bekunezinto engabe siyiqalile sazenza, but inkinga yethu ukuthi sasaba umakhelwane ukuthi uzothini, sasaba umakhelwane ukuthi uzohleka, sasaba futhi omunye umakhelwane ngale ukuthi uzongibabaza. Ku-right umuntu akuhleke, ku-right akubabaze, as long as wenza into enhle, wenza into right futhi ezokusa phambili. Ku-right ukuthi abantu bakudelele as long as wenza into enhle futhi ezokusa phambili. Iphinde futhi sizenana nabanye ukuze nabo bakwazi ukuthi basizakale. Abantu nje ungaphiki ngabo. Ngizothi mina yazi ama-opportunities afana nalawa uzungawadeleli. Ibukele njalo nje le motivation mayikukhuthaze each and every time. Tshele nabanye futhi nabo ukuthi nabo mabakhuthazeke nabo ukuze bezokwazi ukuthi baqale izinto. Ave ngine-concern ngabantu abasha abaze badlule emhlabeni behlupheka nje, yazi kanti bekunezinto abebengazenza. Ekuqaleni kunzima, I'm not going to lie to you, kunzima. Along the way kunendlela futhi phela i-process, ungaze ufune nana nokugive up, but uma singeke sigive up, uma solokhu sibekezelile, silokhu siqhubekile, i-winning yona, i-success yona is guaranteed. Igama lami nguMduduzi Shabangu, ngithi mina motivation vibes in all the way. Mabaziswa abantu. Cheers.